Jesam počeo s njima pošto nemam blica. Hajde da vidimo. Jesam. Jesi li došli u moj novi kanal Noxa TV5 i igramo Aginator The Win Genius. Ja sam malo prije igrao i pogledajte koga mi je dalo. Kao na primjer DNF King Čale. I ajmo da ga nastavimo igrati. Stavit ćemo yes. Play. Gamer yes. Da li je Balkan? Yes. No. No. Da li je Srbija? Jeste. Minecraft Hunger Games? No. 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 Ajde. Yes. Ajde. Yes. No. Da li igra video CS? Ajde. Yes. Ljudi, nekad ću prekinuti video pošto se moram ići kuba, došao sam sad s mora. Da li je žensko? Nije. Da je žensko. Znači riječ je o muđi. Sad ako se pojavi. Blue, da li je ne. Da. Ja ne znam engleski, ja sam... Yes! I evo ga, to je muđa. 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 Bravo. Kako je pogodio? Tu da nije pisalo da li igra GTA 5. Kao sad ćemo no. Da nije. I ovo sad moram ovo nešto kucati. Yes, yes, yes. Yes, 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 yes. Yes. Sad ću da vidim šta sam dobio. Da vidim koga sam dobio. Da li gamer? Yes. Ajde. Yes, 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 yes. Play agent. Jesam ga zezim, sve sam govorio yes. Da li je Balkan review? Yes. Da li je žensko? Aj stavit ćemo da jest. Da li je gamer? Jest. Riječ o Kiki. Gamer. Da li gamerka? Ajde, me nerviraš. No. Ne znam. Da. No. Ne znam. Da li 10? Nema. Yes. Sad ne znam da li neće biti Kike 100%. Ajde. Me nerviraš. Sad ćemo no. Bulgarian. Sad ga najradi uzeo pališakom live u... Da. Da li je žensko, da li je girl, je žensko. Sin... Jeli, no. Da li je youtuber, da. Republici. Gdje živi Kika? Sad ću da jes. Yes. Yes. Čekaj da im neko izgleda jedu. Ajmo. Molim. Opet telefon, ostavljaj telefon. Evo me. Dobro, viš nikad nisam. Dobro. Ajde, čao.